Чаваш пашала пугани театрын сцены жинже тенже классики. Шекспирн лиры патша хайлавне калмык режиссёре Борис Манжиев ларна. Евычран осталана сценарзыне культуры малой родины Федерации партии проекте пулышныбе чем пана. Әмірхи үйдусене шіклесе шеденесен бұрнышынжи пыдырмақсене хойсен тілхибе көрімебе қаласа бараган пуганесем чәрідейін. Весене бір пызыкисем ажабегінен етпір. Лир батша теттімлі хрен кураганзем хушинден уйрылса дұхатте пұрнеде хайын шыбин пір байбек тузағурат. Шапла леге шыпұрде чынжына самлықтын жене. Bir xınıqnındı, milleti bilen konkurs istesen, ipxama ilzese yalan baxa, şak teatr piret, kışal konkursa, xudşınza grant ilçirşi, grant iltini bozan, tada milli интересный ябала курап бір xay bir desi şuladı. Евышранга сагларны пуганесем пирин хужырах порныне ненеси, пидерден жінсе еліне Юрий Сучков художник сталыхын денде келет. Киевесін жапны күлебесіне порныш хуражуры видер ветне дейін. Сценограф де пиде курумла. Валда пидерденей Илтын Маска, Илтын Софит театр премиесен лауреаджа Эмиль Капелюш. Артисем пуганесене каргыш хышне бұдан завыляттырмашы. Кураган вісем лесыланы не дейлдет. Лир патшана пугане театрын илемлі хердюши Юрий Филиппов сынарлать. Режиссер Хайлава Лартмамар шубах шак роле калыплама тақшана хеметленне. Кунда хамын выля шуғыш болмашак спектакльде, бұл диалынақ полны. Шамбада хам выляны боласы хам ішіне хам еплеларда бұл спектакле. Уна айкенжен праган женкер, айкенжен курза, таваган ішлеген женкер. Оншкіне кана уна сценара калплан бұлдарадын. Шак сценара выляза көрінні, бұл театрда шақан жүклі шул хушри ағал иртеріне білдерме сапла болзасын. Чи шайлы, чи хватлы пьесыра выляза көрінні темедрать. Шекспир хайлавин сюжетне пурдястыва шенде. Лир батша вишехерне кача барса патшалықне візене байласа барашын. Аслызем ганерилье баригана ашыне мендаран хыды юратны жинден ебылдатса галашы. Візентілхи пылдашу. Кешенне вара кардылия мухтав юры юрламаш. Ашыне ытызембегей тыван херебек. Шуратса үстернешін давдуса юрадать. Аслы хересен пылак сымахизембе сукырланы патша кешенне тарықса гаять. Она ним сырхыва Анжақ улдав шехересе мұна шаргдардашы. Кырдылии вара пәчен юлса азаппа осрандайылна ашыне шыраса тупса полышашын. Каварла пашысе мұна білерещі. Хойземге пұрлығы жынде ұргурса телейлі булаймашы. Кевеч ганерилья реганына наргымыш парать. Хойде вилет. Аслы херін ролінде Елена Харькова чвашхалық артизі. Ебе бұйламан беккет ойыначақ спектакльде хал. Те пұрындым ебе, те вылярым, те вылямарым, немден нанса юлаймарым. Но үнде мен галашын, спектакльде галашын болдым. Шавынбек, шин хыйын денішне бұрнышыра тумаса тарашмалла. Но пыряғынбек болмаш ветка кашын дешін хыйын денішісе мұрыла бұрнышыра ирдет. Үнде нумай шин, шак спектаклье келзе көрса, мен де болса нырыне верензе үлчір. Кильчер, курчер, аслызем балли спектакль. Шак трагедия паянхи кураган умнегларса Борис Манжиев режиссер хальхи шамрыксене пурнычри кивельми хаклықсем хиндень шухуша айрашын. Шинзем враныр, упрыр бір-бірне, шивықланыр, вара едем вылыха шаврынме, варжы харчы дадухме, шаплагала шыбек пере буганесем. Мана терлейші хинзем бір-бірінбе хотшынза мінле ингек патне шитме бұлдарныне тепчеме интереслі, тет Борис Наминович. Юксеванжы шем ери телей көкшіме, пуштарса шипіштарма пулейіна, шағы тавралыға мінле ұлыштары, тендене епле видем гүрі. Шақ шоқышсене режиссер ширімбіремішім радисем батне шыныле май байлise шидерет. Эбе хамын ішчерсем шагынбек лайық спектакль кыларнышын пиде савы надып, візембеде мухта надып мішіндезен ку спектакль фестивальзіне шүремелі, тұқса шүремелі спектакль болать пульдезі жұтладып. Кугына дамар. Пайынхи күна едесіне лықтулы халық пульджа. Шак представление малашне шамрыксемде, асыземде көріш. Шамрыксем хозине валли, хозине шак представление хыщен мілле ашамыш пулмалы жинже жұтлеш. Асызем пайынхи күн ашамыжы бұлзасын ажизене мілле тірісле воспитание барза, візем пулашлығы жинже жұтлеш.
Спектакле Пушкин картыбеде гурма булать. Астыгласын девренеген сенбе студентсе мына хабыла сайышын астын дуйнать. Чуваш яңгыларым Вали Марина Корягина, Святослав Петров.